Prije svega želim da se zahvalim Montenegrinu, montenegrina.net, poznatom sajtu, naravno portalu. Veliko zadovoljstvo što imam priliku da odgovorim na ovih 6 pitanja koje ste mi poslali. I ne samo zbog teme koja mi je jako bliska i draga i zbog pitanja, nego i zbog novog iskustva koje pruža ovakav vid intervjuisanja, koji bez, da kažemo, voditelja. Tako da tu sam sam sa kamerom i pokušat ću da što sažetije i što bolje odgovorim na vaša postavljena pitanja. Počeo sam vrlo mlad, to je istina. Kad mnogi me pitaju šta je to što me inspirisalo, šta je to što me pokrenulo, ja mislim da je to ipak neki osjećaj društvene odgovornosti. Doduše, imao sam sreću da od malena sam bio zainteresovan za migracije i za staro iseljeništvo i za to što su ostavili naši ljudi po raznim dijelovima svijeta, prije svega po Južnoj i po Sjevernoj Americi. I sve to nekako je vrelo u meni dugo godina, dok nisam vidio da zaista u našem društvu nedostaje informacija, nedostaje prisustva tih ljudi koji su porijeklom davnim iz naše zemlje, davnim ili bližim iz naše zemlje, tako da sam odlučio prosto iz te neke osjećaja društvene odgovornosti i naravno imajući tu predispoziciju da pokrenem samostalno istraživanje. U tome mi je puno pomogao montenegro.com, kao što znate, to je bio prvi portal na kojem smo zajedno radili svojevremeno od 1999. godine Aleksandar Radović, Saša Rašević i mnoge druge osobe, mnoge ličnosti, poznate i nepoznate. Tu sam odmah imao sreću da direktno stupam u kontakt sa ljudima koji su se interesovali za svoje korijene. To je bio ujedno i prvi crnogorski portal. Mnogi ljudi danas to ne znaju, zaboravili su na to ili nisu tada koristili internet, ali to je bila prva tačka na internetu u kojoj se nešto moglo saznati o našoj zemlji. To je bio pravi soft power, prvi soft power koji je korišten za promociju Crne Gore, za promociju čitave kampanje koja je na kraju rezultirala nezavisnošću na internetu. Nažalost, sajt je takav oboren tokom 2000. godine i nikada se više nije obnovio. Ali u te 3-4 godine intenzivnog rada uspio sam stupiti kontakt sa mnogo ljudi iz Sjeverne Amerike i Južne Amerike i da ostvarim prve kontakte. Na kraju krajeva, to me svjedoče i 2 knjige objavljene iz tog vremena, iz 2000. i iz 2001. godine, Crnogorci u Argentini i crnogorska migracija u Argentini. Čitava tematika iseljeništva kod nas je svježa, da kažemo. Ona generacija prije, znači 90. godina, to je još uvijek iseljeništvo i staro bilo, svježije, to sjećanje je bilo jače. Te neke druge generacije, prve generacije još uvijek su bile žive, oni koji su došli u Ameriku. Ne govorimo o onim najstarijim migracijama. Ali kako su prošle 90. godine, koje su bile, znamo svi kakve, 2000. i negdje od 2006. Zaista i prije toga, naravno, pojavlja se ta potreba da se ponovno stupa u kontakt, da se obnove veze i tako dalje. U svemu tome, korišćenje naziva dijaspora po meni nije najsrećniji, kažemo, naziv, pošto dijaspora je više vezana za jedan pojam koji govori o narodu koji nema državu i obuhvata možda
samo jedan dio ukupnog iseljeništva. Zato ja uvijek se trudim da koristim naziv iseljeništvo i da ne koristim, ne padne pod utjecaj onoga što je, ajde kažemo, ja ga zovem balkanski turbo folk ili ti neka popularna kultura, više nego balkanski turbo folk, u kojoj se neko ko je 4 generacije, 5 generacija ili neko ko je otišao juče naziva dijasporom. Po meni su jedni i drugi iseljenici i postoje različite te kategorije iseljeništva, znači recentna, stara i tako dalje. I mnogo sam skloniji tom nazivu, upravo zbog toga što naše iseljeništvo nije iseljeništvo bez matice, ono je sa maticom. A dijaspora može biti iseljeništvo bez matične zemlje. Na vaše treće pitanje, koje mi je jako zanimljivo, jeste, ja sam prvi počeo da koristim taj pojam, ali koristeći naravno druge inspirisan rekroatizacijom, regermanizacijom i tako dalje, raznim procesima koji se dešavaju svugdje u svijetu. Svaka zemlja koja ima iseljeništvo teži da to iseljeništvo vrati u nekim osnovnim elementima ili privuče sebi, naravno, ili vrati mu tim nekim osnovnim elementima osnovne identitetske karakteristike. Znači, taj pojam remontanizacije, po znacima navoda, je u stvari samo proces povraćaja osnovnih identitetskih karakteristika jedne grupacije ljudi koja živi duže ili kraće vremena na nekom mjestu izvan svoje matične zemlje, u ovom slučaju Crne Gore. Ona može biti aplicirana i već je aplicirana mnogo puta na mnogim drugim etnosima, na mnogim drugim mjestima. To je to u stvari, znači to su te osnovne portak tih osnovnih identitetskih obilježja. Ovdje gdje sam ja, da kažemo, aktivno, sada već mogu reći i skoro 20 godina, ali gdje sam naravno u službi Ministarstva vanjskih poslova, kao ambasador već 5 godina, skoro 5 godina, 4 godine i 7 mjeseci. Postignuto jako mnogo. Nismo imali niti jednu organizaciju koja je okupljala staro iseljeništvo. Kada sam tu stigao, danas imamo u Argentini jedno 10-ak. Upravo sada se, pored ovih mjesta gdje ima najviše našeg iseljeništva, kao što je Buenos Aires, provincija Buenos Aires, Santa Fe, Chaco i tako dalje. Imamo sada, rađaju se nove organizacije na jugu samome, upravo se osniva crnogorska zajednica Ujedinjene zemlje. U Paragvaju se osnovala, u Urugvaju, i u Peru i u Meksiku. Mislim da se postiglo značajno mnogo toga. Boliviji, zapravo sam pomenuo Boliviju, gdje je puno toga pokrenuto koliko se moglo, odavde. Ipak su to velike udaljenosti i dosta toga je rađeno, da kažemo, na daljinu. Ljudi su posjećivali nas, mi koliko je se moglo, minimalno smo posjećivali njih. Postoji velika zainteresovanost za učenjem jezika. To smo i ove godine vidjeli na organizovanom kursu crnogorskog jezika koji je organizovan ovdje u Buenos Airesu, gdje je bilo preko 40 učesnika stalno, a bilo preko 60-70 ljudi koji su povremeno pohađali kurs. Mislim da se dosta uradilo i da smo udarili dobre temelje. U svakom slučaju sve je to dosta svježe i iziskuje još puno napora i projekata. Najbitniji su projekti.
nije bitno koliko su oni veliki, ali bitan je njihov utjecaj. Znači, raditi što jeftinije, naravno, projekte da izađeš, da se što manje svi izlažu u troškovima, ali da budu što većeg efekta. I vremenom će se pojačati temelji čitavog procesa koji se dogodio na ovom kontinentu, koji mnogi ljudi iz Milošte zovu, ljudi koji su dio toga pokreta Samoborska revolucija u Južnoj Americi. Veliko mi zadovoljstvo što sam bio dio svega toga i što ću ostati dio svega toga u svakom slučaju, jer kao društveno odgovoran čovjek ne mogu nikako izaći iz toga nikada i uvijek ću biti tu da pomognem što čime mogu i kako mogu ovim ljudima koji su zaista mnogo učinjeli za Crnu Goru i za sve nas i za same sebe, a mi im još malo dugujemo i treba da još malo pomognemo da sve to stane na noge i da osiguramo održivost kroz naredne decenije. Danas je, kao što znate, pa interesantno je pitanje zaista, danas je, kao što znate, teško sakriti kada nešto radite. Dosta ljudi, svi imaju telefone, svi imaju pristup internetu i teško je sakriti kada nešto ne radite također. Sve se vidi. Naravno, da, veliki broj ljudi uključen upravo u ovaj proces te velike, oni ga zovu revolucijom Montenegrine, ili ti Samoborska revolucija u Latinskoj Americi, a ono je u stvari ništa drugo nego samo veliki broj ljudi koji se uključio u taj proces spoznaje sopstvenih korijena i sopstvenog porijekla i naravno velika zainteresovanost za ono ko su, odakle su i za to da li će uspjeti da nauče nešto malo jezika, da li će uspjeti da posjete svoju zemlju i da li će uspjeti da dio naše kulture prenesu na lokalno, na mjesta gdje žive, na lokalne sredine u kojima se nalaze. Postigli smo to da prosto za Crnu Goru se zna sada svugdje. Ja kad sam stigao, malo gdje se čuo za Crnu Goru, ali to je zasluga, najveća zasluga velikog broja ljudi koji su uključeni u čitav ovaj proces i koji to stalno postiraju po internetu, koji stalno razgovaraju sa medijima u Crnoj Gori. Također mediji u Crnoj Gori su puno zainteresovani bili i jesu još uvijek za vijesti odavde, tako da nekako smo imali meč, znači s obadvije strane razumijevanje, i to je nešto novo u našem društvu, zato je interesantno, sve ono što je novo je zanimljivo i u svakom slučaju razgovaram sa prosječnim nekim građanima, stanovnicima, kako hodam ulicom, srećemo ljudi po mom dragom Herceg-Novom i kažu, bravo, svaka čast, šta radiš, šta radite dolje, šta radi ambasada. Ja kažem, mi smo samo radimo svoj posao, naravno. Naš posao je ovdje prvo da pokrenemo našu zajednicu. Postoji mnogo zemalja koje su malo veće od Crne Gore ovdje, čiji je rad pa sada isključivo fokusiran na pokretanje zajednica. Jer kad imate samo staru dijasporu na mjestu, od nje ne možete očekivati isto ono što je recentne dijaspore. Oni su potpuno različiti od iseljeništva, evo i ja nekad upadnem sam u zamku te riječi dijaspora. Lako se lijepi, što bi se reklo. Oni su dio društva, oni su već generacijama ili generacije uključeni u društvene tokove. Oni su išli u školu, poznaju, komšije su im, mnoge poznate ličnosti, mnogi ljudi koji žive ovdje, znaju se generacijama sa mnogim ljudima, tako da je to u stvari jedan veliki networking i veliki lobby koji se stvara vremenom.
Hoću da se nadovežem na to da i malo veće države od naše 90% svog rada orijentišu ka dijaspori, one koje imaju sreću da imaju dijasporu, odnosno iseljeništvo, opet u zemljama ovako udaljenim kao što je recimo Argentina, zato što preko nje ostvaruju propagandu turističku, bolju vidljivost, na investicije takođe i sve ostale stvari koje dolaze uz to. To je pravi resurs, znači pravi resurs je stara dijaspora. Nova dijaspora sama po sebi se organizuje, ona sama po sebi pomaže svojoj rodbini i familiji. Ovdje su odavno prekinute rodbinske veze i upravo to staro iseljeništvo je to koje pokreće velike projekte i koje je sposobno da obezbedi dolazak velikih kompanija, velikih investicija u zemlju. To je potpuno drugačije od slučaja kada govorimo o novom iseljeništvu, jer novo iseljeništvo, ono je samo zainteresovano da direktno investira. Ovo je nešto sasvim drugo i ovo ima svoju i političku težinu, i geopolitičku težinu i ima takođe svoju ekonomsku težinu, naravno. Mislim da Crna Gora može biti srećna i ponosna na to što je zemlja odakle je poteklo dosta guvernera, dosta poznatih ličnosti čitavom ovom dijelu svijeta i što su na vidiku novi. Ja vjerujem da ćemo uskoro imati nove ličnosti našeg porijekla u vrhovima administracija mnogih zemalja u okruženju. Pa upravo ovo vaše pitanje je to što želim reći, što je to što radi staro iseljeništvo. Staro iseljeništvo daje ovakve inicijative tipa i ja sam poznati cineasta, ajde da snimimo film o mojim precima. Znate koliko, možete samo zamisliti koliko će vrijediti Crnoj Gori čitavoj da jedan takav cineasta, a svako može da izgoogla njegovo ime i da vidi o kome se radi, napravi jedan projekat posvećen našem iseljeništvu, odnosno Crnoj Gori na neki način. Na neki način u Crnoj Gori pišemo zajedno čitavu priču i razvijamo čitavu priču lagano zajedno. Neko vrijeme ću sigurno otići nakon završetka mog mandata i pokušat ću da pomognem da se taj projekat realizuje. Ono što je važno, taj projekat je na njihovu inicijativu i s moje strane ću učiniti sve da on na najbolji način reflektuje suštinu što je to bio crnogorski iseljenik krajem 19. početkom 20. vijeka u Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku ili bilo gdje drugo na svijetu, sa čime se susretao, kakav je taj bio odlazak, sa čime se susretao u novom svijetu, ne znajući jezik i ne poznavajući nikoga skoro, i idući tragom drugih zemljaka i pokušavajući da napravi, da doživi tu, pod znacima navoda, Ameriku, da ostvari taj san američki ili južnoamerički, sve, za njih je to bilo sve isto u to vrijeme. Tako da sigurno ću si jedan dio svog vremena posvetiti tome, ali vidjet ćemo. Za sada ne bih govorio o tome, otvoren sam za mnogi mogućnosti i mogućnosti se same otvaraju. Ono što je sigurno, nastavit ću da se bavim s ovom tematikom vrlo aktivno, na ovaj način, da li kroz budu institucije smatra da ja mogu da nastavim dalje, ja ću nastaviti dalje u instituciji, ako ne, ja ću to sam vratiti kao što sam radio sam prije toga, tako da i to će mi biti uvijek veliko zadovoljstvo u svakom slučaju.
sav ovaj niz zajednica koji je osnovan i sad taj pokret, sve to kretanje koje se javilo na internetu, posebno na Facebooku i na drugim društvenim mrežama, pošto svi govorimo španski i ovdje, svi govore španski, to je maternji jezik svim našim iseljenicima u ovom dijelu Latinske Amerike. Pojavili su se i mnogi potomci iseljenika iz Meksika i kontaktirali se sa nama, sa mnom, sa drugim ljudima ovdje iz zajednica i posjetili nas, učestvovali su na prvom kongresu i nekako je bilo prirodno da ih posjetim. Posjetio sam ih za vrijeme mojih odmora i probao dosta vremena nekoliko dana u Sonori i u Meksikali, u Meksičkoj Kaliforniji, gdje sam se upoznao sa brojnim familijama koje su porijeklom iz naših krajeva, ali također sve je započeto još prije nekoliko godina, još prije 5-6 godina, kada smo u Matici Crnogorskoj preveli knjigu Aleksandra Hajduković iz Mexico City-a koja je fantastična jedno svjedočanstvo o njenom djedu. Kasnije sam stupio u kontakt sa profesorom Sonadilom Bulaj, pa sa gospođom Sašom Montenegro, Sašom Aleksandrom Popović, pa sa mnogim drugim istaknutim iseljenicima porijeklom iz Crne Gore. Najvažnije reći je da je guvernerka Sonore porijeklom iz Crne Gore, također iz rijeke Paštorića. Oni su nešto kao nešto najsvježije, najveće otkriće do sada i najinteresantnije trenutno za istraživanje sa naučnog aspekta, a i za rad sa njima također. Sreća je da smo uspjeli da ih uključimo u sve ove tokove koje smo organizovali posljednjih godina i da budu dio čitavog tog, kako ga razvojemo, te revolucije. I tamo zaista postoji velika potreba da se još aktivnije pristupi i da se što češće posjećuju i da se što češće pravi projekti sa njima. Jer je riječ o zaista vrlo, vrlo bitnoj koloniji i dobro situiranoj u svom dijelu, jeste dosta stara i dosta su slabe te identitetske karakteristike, ali na tome treba raditi, poraditi i samo interesovanje Gastona koji je odatle i ostalih ljudi koji rade u ovom timu, koji su također porijeklom iz Crne Gore, obećava i mislim da će sa realizacijom dokumentarca koji je planiran i oni biti značajno pokrenuti. Nadam se da su moji odgovori bili na nivou i nadam se da ćemo se uskoro sresti. Pozdrav za sve gledalce Montenegro.